Mbahaye ikaze ku makuru yacu atugezeho nonaha kuri iyi breaking news ibaye ibintu bitangaje iryavuze riratashe. Nyuma y'uko guverinoma ya Congo ifashe abasirikare bo muri Tanzania n'abandi bo muri EAC ibashize ku mupaka hafi ku mupaka wa Congo n'u Rwanda, bavuga ko babashize hariya kugira ngo barinde ikibuga cy'indege. Habaye ibibazo bikomeye cyane nk'uko abaturage bari batangiye ejo kwinuba bavuga ngo ubu ngubu bigaragaje ko hagiye kuba intambara yeruye, kuko bagiye kuzana umwuka neza w'intambara. Ubu iguma hari habaye icyoba kuva ejo cy'intambara, kubera abo basirikare benshi babonye badeployinze bakabashyira aho ngaho hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Y'ijoro rero habayeho ibintu bidasanzwe hariya ku mupaka na Gisenyi. Habayeho kurasana ingabo za FRDC n'ingabo z'u Rwanda. Hinjiye abasirikare batatu ba FRDC baza barasa ibirindiro bya basirikare b'u Rwanda barinda ku mupaka. Binjiye abasirikare b'u Rwanda barababona, bararasana nabo, barasa umwe mu cisho ahita apfa ako kanya aho ngaho ku mupaka. Abandi babiri barafatwa miri. Urumva ubwo bushotoranyi ukuntu buba bumeze, ni ibintu bitameze neza cyane. Biri kuvugwa ko ari abasirikare, uko abaturage bari kubivuga ntabwo bari bamaze gusobanukirwa neza abari bo. Baravuga ko bari abasirikare bari bambaye, bari abantu baje binjira bambaye nk'abasivile, ariko indani y'imyenda yabo bakambara imyenda y'igisirikare. Bafashemo babiri, umwe yitwa Sergeant Asmane Mupenda Termite. Ubwo ni twa tuzina nyine tutusirino two mu gisirikare ngo yitwa Termite. Tubyumve neza, ni Sergeant Asmane Mupenda Termite. Uyu nguyu afite imyaka 30. Hakabamo na Caporale Anyasaka Ngoyi Lucien. Uyu nguyu Ngoyi Lucien afite imyaka 28. Nibo bafashe miri, babafashe bazima, bafungiwe bari mu maboko y'igipolisi cy'u Rwanda. Hariya noneho igipolisi n'igisirikare cy'u Rwanda cyahise uwo nguwo barashe bamurekeye hariya kugira ngo abatekinisiye cyangwa abashinzwe gupima ibintu by'imipaka babanze baze barebe aho uwo muntu bamurasiye, nimba ari mu Rwanda cyangwa nimba ari muri Congo. Urumva, nimba ari mu Rwanda aba yinjiye baba ari bushotoranyi, nimba bushotoranyi mu ruhande rwa FRDC, nimba ari muri Congo icyo gihe byagaragara ko ari igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyakoze ubushotoranyi kirasira umusirikare wabo w'abandi mu gihugu cy'abandi. Ariko uko bivuzwa neza uwo musirikare ari ku Gisenyi. Bikurikije ukuntu abaturage bari kuvuga, abaturage baravuga ko nijoro bumvishije amasasu, bamwe batinya no gusohoka hanze, abandi basohotse cyangwa barunguruka barebera mu madirisha. Baravuga ko bumvishe amasasu bagira ngo ni ibintu by'amabandi. Abandi bavuga ngo ni FDLR yinjiye, bari kuvuga ngo FDLR zabinjiranye batabizi, ariko mu gitondo babyutsemo cyangwa muri iryo joro bahise bamenya ko ari abasirikare ba FRDC batatu binjiye. Ariko mu kubasaka bariya bafashwe, biravugwa ko bari bambaye ibyo bikoti, bari bafite utuyoga, bafite n'ibimogi mu bishashe. Bivugwa ko bari bahembwe, bahawe gahimbazamusyi, bahita basohoka bajya kunywa, bajya gusinda, banywa ibitabi. Ubwo rero nimba bahise biyumvamo ubugabo, bahise bagenda ngo baje kwinjira mu Rwanda barase abasirikare bo mu Rwanda. Tekereza, abasirikare batatu
bonyine bumvaga inzoga cyangwa ibyo bimogi byahise bibabwira, nimba ari bimogi byahise bibabwira ngo binjire baze kurasa bafate igihugu. Ibyo ntago biba bishoboka. Rero ni uko nguko amakuru ameze aho ngaho ku mipaka ubu ngubu, cyangwa mu baturage baturiye i Goma harimo ubwoba bwinshi, bari kuvuga se abasirikare b'u Rwanda binjiye baza kwihorera byagenda gute? Ariko ntibahumure kuko igisirikare cy'u Rwanda ntabwo ariko nguko gikora, ngo gikora revenge nk'izo ngizo z'uburopfa. Abashobora kwinjirana habaye koko igitero kigaragara ko ari igitero cy'ingabo kije kurasa, igitero giteguwe, igitero kije gukora amabara aho ngaho, kuko abo ngabo uko biri kuvugwa babajije, biri kuvugwa nimba hari ikintu bariya bantu batatu bangije ku by'abaturage, ariko nta kintu na kimwe kiratangazwa ko byangijwe. Mu tangazo rya RDF yasohoye ko ryafashe abasirikare bo muri FARDC baraye bateye mu mujyi wa Gisenyi, bashaka kwinjira Gisenyi, bari batatu ariko umwe bahise bamurasa, abandi babiri nibo bafashwe miri, kandi ni abasirikare bafite inzangano zo muri, bambaye imyenda ifite ibirango byo muri Kongo, nabo bonyine ni abanyekongo. Rero bari mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda, nuko nguko biri kuvugwa, nuko bimeze. Ni ukuvuga ko igisirikare cya FARDC kiri gucunga umupaka neza, kirindira ikintu gishobora guturuka aho ngaho. Rero ibyo bivugishaga bari kuvuga ko muri iyi minsi bashizeho abasirikare benshi, bashize abasirikare ba Tanzania, bashize abasirikare nimba ari ngo ba muri Malawi, nabo bari hariya, bari aho ngaho ku kibuga cy'indege no hafi y'imipaka y'u Rwanda. Nabo muri South Africa nabo bari iyo ngiyo za Sake na Mushaki. Nuko bimeze, ariko urumva ntibashobora kuba bari bonyine aho ngaho, bari kumwe n'abasirikare ba FARDC. Ariko noneho ibingibi nibyo bizaca intege aba basirikare ba SADC. Ibi mu by'ukuri bizaca intege aba basirikare ba SADC nimba bazaba babona abasirikare baje gufasha barimo gukora amanyanga nk'ayo ngayo, bari kwisindira, bari kugenda bagashotorana, bari kugenda bakarasa cyenyeji, bari abasirikare ba SADC. Ibyo nibyo bizabaca intege, iyo disipline y'abasirikare ba FARDC bizaca intege abo basirikare ba SADC, bumirwe nabo batangire nyine kwirara, kuko ufasha umuntu ubona ko afite courage cyangwa afite susi yo kwifasha, ukanareba na courage uwo uri kwifasha afite, nibyo bituma umufasha. Ariko nimba wenyine adashaka kugaragaza ko akeneye ubufasha, urumva bazabafasha iki? Bariya abasirikare ba SADC rero bazahinduka nabo nk'abasirikare bo muri Kongo, bazareba ibyo bakora nabo batangire kubikora, bazareba ko biriya bisirikare birangaye nabo bigire mu mabuye y'agaciro. Nibyo nyine bitangiye kugaragaza ko n'abariya basirikare ba SADC nta kintu na kimwe bazabasha gukora. Amakuru yacu nakagaruka. Hasta la vista.